dufatikanye gusoma. Tufungue Biblia zetu tusome. Umuntu wese wazanya Biblia ndaza kubasaba cyane. Tawaomba kwa mtu yeyote ameleta Biblia. Kubwo umwanya mutoya dufite tujanirane. Muda mdogo ili tupate kwenda pamoja. Ndasoma gusa. Ndasoma. Ngiye gusuza amateraniro. Nataka tu nisalimu mkutano kugira ngo dukomeze gahunda zindi. Na ili mpangilio mwingine uendelee. Turasoma mu rwandiko rw'Abaheburayo. Kitabu cha Waebrania. Turasoma Abaheburayo. Waebrania. Ibice 12 umurongo wa 14. Sura 12 na mlango wa 14. Biblia iravuze ngo mugire umwete wokubana nabantu bose amahoro. Nuwo kwezwa. Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Amen. Waebrania 12:14. Fuateni salama pamoja na watu wote. Na utakaso, pasipo huu hapana mtu atakayeona Bwana. Amen. Reka tubanze dushime Imana ku magambo make. Acha tushukuru Mungu kwa maneno madogo. Je uhagaza hamazina banita Apôtre gikwerere ndizeye. Naitwa Apôtre gikwerere ndizeye. Korera mu itorero ryitwa Shiro. Nafanya kwa kanisa ya Shiro. Iryo torero rero niryo ryadutumye hano. Kanisa ndilo limetutuma hapa kugira ngo tuze kubaramutsa na tuwasalimu. Itorero rya Holy Spirit. Kanisa la Holy Spirit. Turabakunda. Tunawapenda. Dushimiye ubuyobozi bwose. Tunashukuru uongozi. Uhereye ku mushumba. Kwanza mchungaji. Abashumba bose. Pamoja na wachungaji wote. Abakozi b'Imana mwese. Na watumishi wote. Dukomere Imana amashimeshi kubwo kushima. Makofi. Twinjire mu ijambo. Tuingie kwa neno. Kugira ngo ducungure umwanya. Na ili tuharakishe. Tugiye gusuhuza itorero. Tunataka salimia kanisa. Muri iri jambo dusomye. Kwa hii neno tumesoma. Muri uru rwandiko rw'Abaheburayo. Barua ya Waebrania. Iri rwandiko. Barua hii. Tiruza rugaragaza neza umwanditsi. Haiyamanishe mwandishi. Ariko abantu baza basoma cyane bazi guhuza amagambo. Watu wengine ambao wanafanya utafiti na kuganisha. Kwigaza amagambo ya Paulo. Wanakutana mko maneno ya Paulo. Bagakeka ariko ntibabihamye. Wanatofautisha lakini hawasisitizi. Ariko uyu mwanditsi w'Abaheburayo na mwandishi wa Waebrania yanditse amagambo akomeye. Aliandika mambo mazito. Amagambo y'abagabo yo kwizera. Maneno ya wanaume ya imani. Amagambo y'abakozi b'Imana bahagaze mu kwizera kwa. Maneno ya watumishi wa Mungu walisimama kwa. Niyo mpamvu tugiye kuganira umwanya muto. Na tunataka tuzungumze muda mdogo. Duwese Imana ishubahiro. Inua mikono. Haleluya. Haleluya. Iki gice twasomye hapa tumesoma tutagiye kure. Tusipoenda mbali. Yaranditse aravuga ngo mugire umwete. Amesema muweni na juhudi. Ndaganira ku magambo abiri gusa. Nitazungumza kwa maneno mawili. Ndaganira hejuru y'umwete. Tazungumza juhudi ya bidii. Asante. Bwana sifiwe. Asante. Turaganira hejuru y'umwete. Tutazungumza tuganire hejuru yo kubana amahoro na kuishi kwa amani. Turaganira ku mwete na bidii. Nitumara tuganire ku mahoro na amani. Koheza Imana ishubahiro. Tuinue kwa mikono. Haleluya, haleluya. Mureke mbasabe. Niwaombe. Mubaze mususuruke mwishime. Na mfurahi mtoke baridi. Ramutsa mugenzi wawe mubwire ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Salimia mwenzako mwambie hii siku ni siku ya ajabu, sio siku ya kawaida. Musukute cyane umubwire ngo uyu ni umunsi mwiza. Salimu kabisa mwambie ni siku ya ajabu. Nubwo haze akonje. Hata kama nje kwa baridi. Ariko mu mitima yacu. Lakini ndani ya roho zetu. Hari mw'ibyishimo byinshi. Una furaha tele. Biblia izivuga amagambo menshi. Inaongea mambo mengi. Ariko turavuga ku magambo makeya gusa. Tutazungumza maneno madogo. Ijambo rivuga ngo mugire umwete. Neno linasema iweni na bidii. Umwete. Bidii. Bwana sifiwe. Haimitiwe. Umwete. Bidii. Mushiremo imbaraga. Muweke nguvu. Mushiremo uruhare. Muweke ujuhudi. Mushiremo ubushake. Muweke nguvu tena. Mushiremo imbaraga zose. Na muweke nguvu. Bwana sifiwe. Amen. Uyu mwanditsi arandika. Mwandishi akaandika. Aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose. Akasema iweni hodari ama bidii kuwa na watu wote. Itorero ribaho. Bwana sifiwe. Amen. Nimba hari itorero none. Kama kuko kanisa. Ni umwete. Ni bidii. Nimba hariho kuba mu nzu y'Imana. Kama kuwa katika nyumba ya Bwana. Ni umwete abantu bashizemo. Ni udhiti watu wameweka. Nimba abantu bahe basabana none. Kama watu wanaendeleana. Ni umwete bashizemo. Ni bidii waliweka. Bwira mugenzi wawe ngo ugire umwete wo kubana n'abantu bose. Na umwambie uwe na bidii ya kuishi na watu wote kwa amani. Bwana sifiwe. Haimidiwe. Umve mbabwire. Sikia niwaambie.
Icyatumye abantu benshi bananirwa no kubaka ingo, bakananirwa no kubaka amatorero. Watu wengi wameshindwa kujenga nyumba zao pamoja na kujenga makanisa. Tibagize umwete wo kubana neza. Hawakuwa na bidii ya kuishi. Kandi muri aya magambo tuganira, maneno taongea, ndaza kubabwira amagambo agera kuri 3 gusa imbogamizi izituma abantu batabana neza. Nitawaambia matatizo, maneno 3 ambayo yanaleta magambo watu wasiishi salama. Amagambo 3 gusa azaba imbogamizi cyangwa se inzitizi zituma maneno 3 ambayo yanaleta mzigo ama matatizo ili watu wasiishi pamoja kwa amani. Bwana sifiwe. Haimidiwe Mwokozi. Kubana amahoro, kuishi kwa amani, ni ukutagira icufa na mugenzi wawe. Ni kile usilete matatizo ama changamoto na mwenzio. Mugenzi wawe muturanye muri quartier, na mwenye mnaishi kwenye jiji moja, uwo muturanye mu rusengero, kwenye mnaishi kanisani, buriya nta waba buri impamvu ku muntu, na hakuna mwenye naweza kukosa tatizo kwa mtu. Harananiza n'umugabo n'umugore mu nzu, na hata baba na mama nyumbani. Aba bose bubase ntabwo ari impamvu z'uko umugabo cyangwa umugore akora neza. Si kama baba na mama wanatumika vizuri, ariko harimo umwete wo kugira ngo tubane. Lakini kuna ile bidii ya kuishi na mmewe vizuri. Harimo umwete wo kugira ngo tubane amahoro nabo dukora. Na kuna ile bidii ili tupate kuishi salama. Harimo umwete wo kugira ngo ubane n'abandi baririmbye amahoro. Na kuishi na wengine waimbaji salama. Harimo umwete wo kugira ngo ubane n'abamama amahoro. Kuna bidii ya kuishi na wamama wengine salama. Bwana sifiwe. Haimidiwe. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire ibintu 3 gusa nabyo biranga umuntu ufite ayo mahoro. Acha niwaambie vitu 3 ambavyo vinampa mtu mwenye kuwa na amani. Nimubona umuntu afite ibyo bintu 3. Mkiona mtu ana vitu hivyo 3, uwo muntu azabana neza. Huyo mtu ataishi na wengine salama. Ijambo rya mbere rizaranga umuntu ufite amahoro, ni mtu ambaye ana amani. Kitu cha kwanza, agira urukundo, ana upendo. Bwana sifiwe. Amen. Ikintu cha mbere kiza kiranga umuntu ufite amahoro y'umutima, na yule mtu ambaye ana amani moyoni, kanajua kuishi na wengine salama, agira amahoro y'umutima, na ana amani katika roho, azagenda na amahoro, ana amani. Bwana sifiwe. Haimidiwe. Yesu kuturi kumwe, tuko pamoja. Koezi Imana ishubahiro. Ni wa mikono kwa haleluya. Haleluya. Icho nicho kitu cha mbere. Hiyo ndio kitu cha kwanza, upendo. Nubona umuntu utarukundo afite, ukiona mtu ana upendo, ntashobora kugira amahoro atagira urukundo muri we. Hawezi kuwa na amani kama ana upendo. Iyo bana neza mu mutima we, na hawezi kuishi na watu wengine kwa sababu hana upendo. Ariko nubona umuntu afite urukundo, ukiona mtu ana upendo, uzomenye ko afite amahoro. Unajua kama ana amani na kuishi na watu wengine. Ijambo rya kabiri, neno la pili riranga umuntu ugira amahoro, na mtu mwenye ana hiyo amani, tagira ishari, hana wivu, tagira ishari, hana wivu. Bwana sifiwe. Haimidiwe. Jamani Yesu yupo. Oh, ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tumeona kazi zake. Jamani Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tunaona kazi zake. Tukile kutaka. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Uwo mtu tagira ishari. Mtu huyo hana wivu. Tagira ishari muri we. Wewe na amahoro gusa. Yeye ni amani. Ni amani tu. Ni amani. Hana wivu. Bwana sifiwe. Amina. Tuwezi marisho. Inua mikono. Nubona umuntu utagira ishari mama, ukiona mtu hana wivu, uzukora abantu bazabana n'abadasinziriye kubera icyo wabo yagezeho. Unajua kuna watu ambao wanalala bila kusinzia kwa sababu wamebarikiwa. Ugasanga hari abantu batadabasinzira. Kuna watu ambao wasinzie. Nubona umuntu ntagira ishari, unaona mtu hana wivu, uzamenye ko azabana amahoro. Unajua kama huyo mtu ataishi na wengine kwa amani. Ariko mugenzi wawe yaguze kitenge mama, ukiona mwenzako ananunua kitenge, ukakirarira ku ijoro, unalala usiku kwa usinzi, muri quartier muzabana neza, hautaishi naye salama. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Nubona umuntu yakose neza, ukabona umuntu yasagiye mtu akicheza mzuri, ariko ugasanga abantu ko baramureba bagatangira kumufosha. Unaona watu wanamchunguza na waanza kumikalisha, kumrudisha nyuma. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tunaona kazi zake. Jamani Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tunaona kazi zake. Tugira kusimama. Haleluya. Uwo muntu utagira ishari, mtu huyo hana wivu. Ijambo rya gatatu, neno la 3, ko turihuta kubera impamvu z'umwanya, tunaharakisha sababu ya muda. Bwana sifiwe. Haimidiwe. Yesu ashimwe. Asifiwe. Uwo muntu, huyo mtu, ikintu kimuranga cha gatatu,
Neno la tatu, ni umuntu utagira kandi hana kitu kingine. ntagira uburyarya, Hana nta buryarya, hana unafiki. Yesu Imana cyubahiro ba. Haleluya, haleluya. Nubona umuntu muri quartier Hana ukorofi. nta ukorofi, Hana ukorofi. nta ukorofi kabisa. Hana ukorofi. Yesu Imana cyubahiro. Inua mikono. Bwana sifiwe. Asifiwe. Nubona umuntu utari indyarya, Ukiona mtu hana ukorofi, uzamenye ko Unafiki. afite amahoro y'umutima. ujue huyo mtu kabisa atajua kuishi na watu wengine salama. Nubona umuntu usindyarya, Ukiona mtu si munafiki, hari abantu baza bakubwira ngo turi kumwe, kuna watu wanakuambia tuko pamoja, ariko warenguka hirya akakwihakana. Ukipita nyuma anajikana wewe, Akakubwira ngo muri kumwe kubera inyungu akubonamo. Anakuambia tuko pamoja sababu ya Yabona faida. inyungu utayigezeho akakuvaho. Ya wakati hiyo faida Iyo ni lakini unafiki. Bwana sifiwe. Amina. Bwira mugenzi wawe ngo tukabane n'indyarya. Ambia mwenzako usiishi na munafiki bwana. Umve babwire. Sikia. Abakozi b'Imana barahamwe se. Watumishi wa Mungu wenye mko hapa. Indyarya ni mbi kuruta umurozi. Munafiki ni mubaya kuliko mlozi. Indyarya ni mbi kurusha umurozi. Munafiki ni mubaya kuliko mlozi. Uache unafiki, ni ubaya kuliko mlozi. Bwana sifiwe. Bwana nidiwe. Muzu y'Imana nubona hishe mw'iryarya. Ukiona katika nyumba ya Mungu naingia unafiki, ukabona mama habaye mwe mugore w'iryarya, unaona katika wamama mko wanafiki, chuzuza vizuri ikibazo kiraba. Urebe neza shida imeingia. Haleluya. Haleluya. Nisho gusa. Ni hiyo tu. Ubona umuntu afite ibyo bintu bitatu. Ukiona mtu ana vitu vitatu, uzamenye ko yeneje amakondisiyo. Ujue kama ameeneza sheria. Afite urukundo, ana upendo, nta buryarya, hakuna unafiki, ntagira ishari, hana wivu. Ayo na magambo akorera muri tere dutuyemo yose. Ni mambo matatu yanatumika kwa dunia tunaishi. Kandi yazatandukanya abantu mu gitondo na nimugoroba. Hayo ndio anatisha watu wasitandukanya abavandimwe baturanye. Ndugu ambao wanaishi pamoja. Bigatuma umuntu asosa bugundi ico basabanye. Na kuletea mtu mwingine anaweza kutuma wasikaribiane na wanakaribiana naye. Bwana sifiwe. Haidiwe. Muzi ko hari abantu baturanye muri quartier bataza baramukanya mukecu. Unajua kama kuna watu ambao wanaishi katika quartier jirani na jirani nyumba ya karibu. Umuturanyi n'umuturanyi. Jirani ya jirani karibu ku nyumba yako. Umuturanyi n'umuturanyi ku nzu yawe. Ingia mu nyumba yako. Ntabwo baza baramukanya. Haleluya. Umutakabara mugenzi. Mtu anaishi na mwingine. Bataza baramukanya ngo bahana ukuboko. Hawasalimiane, wapayane mkono. Jamani Yesu yupo. Yesu yupo. Unamtangaza yupo. Bwana sifiwe. Haidiwe. Reka tusabe nanone umushumba adafite gusoma. Harakisha kusoma pale. Usomere urwandiko rwa Yakobo. Soma barua ya Yakobo. Yakobo ibice 3 murongo wa 6 tugeze ku 8. Sura yake ya 3 mlango wa 6 mpaka 8. Ngiye kubabwira imbogamizi cyangwa se impamvu. Nawaambia sasa matatizo ama changamoto ziza zituma abantu batabana neza na watu ambao hawaishi vizuri. Yakobo 3:6 hadi 8 mpaka 8 tunasoma neno la Mungu. Na ulimi ni moto. Na ulimi ni moto, ulimi ni umuriro. Ulimwengu wa uovu. Katika viungo vyetu ndio ulimi unaochafua mwili wote na unawasha moto kwa maisha yetu katika dunia, na moto wenyewe umewashwa kwa Gehena. Maana kila namna ya nyama, ya ndege na ya vitu vya kutambaa na ya vitu vya vilivyo katika bahari vyote wanafungwa na wamekwisha kufungwa na watu. Lakini ulimi hakuna mtu hata mmoja anayeweza kuufunga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu ya kuua. Neno la Bwana. Akogusa umejaa sumu ya kuua. Unajaa sumu wa kuua. Yuzuye isumu yo kwica. Ururimi rwuzuye isumu yo kwica. Ulimi unajaa sumu ya kuua. Ariko ye Bwana imidiwe. Kubera impamvu z'umwanya.
kwa sababu muda. Yakobo niwe wanditse urwandiko. Yakobo ameandika barua hii. Igice ca mbere kiza kivuga yihanganisha abantu mu ntambara bari bagiye bahura nazo. Barua ya kwanza ya ni kustiza watu na kuambia poleni kwa ajili ya umurongo wa 12 vita ambavyo mlikutana mpaka kwanza mpaka 12. Hazavuga amagambo akavuga ngo hahirwa wihanganira ibimugerageza. Anasema maneno heri mtu anayestahimili yale majaribu. Ayo magambo ari muri ico gice agomba kwihanganisha abantu mu ntambara bahura nazo. Ni kwenda kuambia watu wavumilie. Ariko asoza avuga ngo arahirwa umuntu gusa wihanganira izo bigeragezo duhura nazo. Na heri mtu yule anayestahimili ile majaribu. Kandi mu buzima duhura n'ibigeragezo byinshi. Na katika maisha tunakutana na majaribu mengi. Ntambara zitandukanye. Tunakutana na vita vingi. Ariko arandika aravuga ngo hahirwa wihanganira ibimugerageza. Akasema heri yule anayestahimili yale majaribu. Usomye igice cya kabiri muri Yakobo. Na sura ya pili katika Yakobo. Azavuga amagambo ku Imana itarobanura ku butoni. Na anasema ya kwamba Mungu si hana upendeleo. Imana tireba kabantu. Mungu haone kama watu. Abantu basabare bakabantu. Watu wanaona kama watu. Ariko Imana ikareba k'Imana. Lakini Mungu anatazama kama Mungu. Ugeze muri iki gice cya gatatu. Katika sura ya 3 atanga amahuguro. Anatoa semina, mafundisho. Ururimi niko ruri. Anasema ulimi ndio hivyo. Ulivyo. Ururimi ni umuriro. Ulimi ni moto. Ibintu biza bituma abantu batabana neza. Ni vitu vyenye vinaleta watu wasiishi salama. Na magambo tuvuga. Ni maneno ambayo tunayo yaongea. Ururimi rugira ibintu bitatu. Ulimi una maneno matatu. Ikintu ca mbere. Kitu cha kwanza. Ururimi rugira. Ulimi unao. Ururimi ubwenge buba ku rurimi. Akili iko kwenye ulimi. Iyo umuntu muganiriye akagusubiza. Mtu akiongea ndio anakujibia. Uzumenya ko ari igifu canga afite ubwenge. Unajua kama yeye ni mwenye hekima tema ama mpumbavu. Murabuzumvise? Mnasikia? Ukiongea na mtu mama. Nuganira n'umuntu. Unajua kama iko na akili wala iko kipofu. Numenya nimba ari ubwenge cyangwa ari igifu. Nuganira n'umuntu mukozi w'Imana. Ukiongea na mtu mtumishi wa Mungu. Ushobora gusanga umuntu yambaye ikoti ryiza. Unaweza kukutana mtu anavaa suti nzuri. Unakutana anavaa kitenge kizuri. Unakutana anavaa bubu nzuri. Hiyo mnapoongea ndipo narivuze ngo ubwenge buba ku rurimi. Nilisema akili iko kwenye ulimi. Hari umugabo usanga afite igihagararo kandi atinyitse. Unakutana mwanaume tena ni mheshimiwa. Yavuga ijambo rimwe guki. Akiongea neno moja ukamumunyuzamwe musaraba. Unapitisha msalaba. Ugasanga umuvyeyi ni umugore mwiza cyane. Unakutana mama ni mrembo. Mrembo uhagaze. Na mrefu tena mwenye nasimama. Ana nywele za rwende. Na vingine vyote. Ariko iyo muganiri. Unapoongea uzumenya ko nta bwenge afite. Unajua kama hana hekima. Ubwenge buba ku rurimi. Akima iko kwenye ulimi. Umuntu ashobora kwiga amashuri menshi. Mtu anaweza kujifunza masomo mengi. Ariko iyo atamenye kujera ururimi. Na kama ajui ya masomo yose kuchunguza ulimi wake. Bwana sifiwe. Amen. Ururimi ni umuriro. Ulimi ni moto. Icyakabiri. Neno la pili. Ubwenge. Akili. Ururimi. Ulimi. Rugira ikintu cyakabiri gikomeye. Na kitu cha pili. Ururimi ngo n'amazi akonje. Ni maji yenye iko baridi. Umwanditsi neza hariya mu gitabo ndatekereza ko ari igitabo cy'imigani cyanditswe na Salomo. Ni katika Solomoni aliandika mezari. Yaravuze ngo gusubiza neza bihosha uburakari. Alisema kujibu mzuri inatuliza hasira. Ingo zarasenyutse none. Kama familia zimebomoka. Zatewe n'ururimi. Zimeletwa na ulimi. Nimba abantu bubatse none. Kama watu wanajenga. Biterwa n'ururimi. Ni ulimi. Nimba hano bikibazo mu itorero. Kama kunaweza kuwa shida. Biterwa na magambo uvuga. Ni maneno unayoongea. Ayo magambo yogira itorero ryiza. Kanisa linaweza kuwa nzuri. Kandi yo ryasaba muri itorero rikakumurira. Na inaweza kuwasha moto kanisa linakuwa na shida. Baza mugenzi wawe ugasuza uvuga amagambo ameze gute. Uliza mwenziwe unaongea vipi kwa siku hizi? Abantu bazaba bari bangahe? Watu wangapi? Ugasanga abantu ko baraganira ibintu bitabaho. Wanazungumza vitu vyenye haviko. Bwira mugenzi wawe ngo gutunga ururimi bisaba ubwenge bwinshi. Na kuishi ama kuchunga ulimi inahitaji hekima mingi sana. Hakenewe ubwenge bwinshi. Unahitaji hekima. Icya gatatu. Neno la 3. Ururimi ni umuriro. Ulimi ni moto. Iyo utaye ijambo hasi, wakati unapoweka neno chini, itorero zarirararigize kajagari. Na kanisa linakuwa na kelele ama changamoto. Ingo dutuyemo, familia tunaishi, ndabaheza urugero rutoya. Nitawapa tu. Tubanye n'abagore boroshe kandi batoroshe. Tunaishi na wanawake ni watulivu lakini sio watulivu.
Nukenera kumenya umugore neza ko ari umugore w'umutima mwiza. Ukijua kujua mwanamke kama na roho nzuri. Uzomukore bena. Umuguse hapa. Uzomugire guki. Umuguse kwenye kidole. Nimba ari umugore w'ubwenge. Kama ni mwanamke wa akili. Utamuchungia kwa ulimi. Uzamenyera kururimi. Nimba muhaye mubona abantu barakwira imisozi no. Kama munaona watu ambao wanatawanyika kwenye milima. Tibamenye kujera rurimi rwao. Hawakujua kufanya hesabu ya ulimi kwa kuongea. Uragira ngo aba babyeyi bose bicaye aha. Unaweza kama wamama wote wanakaa hapa. Bafite abagore bose bamanutse. Bafite ibibazo bikomeye. Wana shida kubwa. Aba basaza bicaye aha natwe titworoshe. Na hao wazee ambao hapa abagabo bose barahana bo tiboroshe. Na wanaume hapa sio halali. Ariko bamenye gukontorora ubwenge bwao. Walijua kushere akili zao. Ururimi ni umuriro. Ulimi ni moto. Muri karitsiye utuyemo. Kwenye unaishi. Uzuganira iki nabandi? Unazungumuza nini na wengine? Mwitorero ryawe. Kanisa. Uzuganira iki? Unazungumuza nini? Muri korari murimo. Korari. Muzamuganira iki? Unazungumuza nini? Bwira mugenzi wawe ngo iki ni igihe cyo kuganiriza umutima wawe. Hii ni wakati ya kuzungumuza na roho yako. Muhaguruke. Msimame. Bwana asifiwe. Ahimidiwe.